टी काउन्सिल मिटींग तुमी अटेंड केली रिसेंटली. तेजे उपरांत जे कॉम्पेन्सेशन हे लास्ट मंथ जालो जुनाचो, जुलय सान कॉम्पेन्सेशन मेळटा कितें एक्झॅक्टली तर स्टेटीन प्रपोजल घातलेले की कॉम्पेन्सेशन मातशें कंटिन्यू करचें म्हणटा जावचें ना काय विचारान आहा. सी एक आहा कॉम्पन्सेशन इश्यू कॉम्पन्सेशन बंद जालें. इट वॉज ओनली अप टील एंड ऑफ जून. नाव देर इज नो कॉम्पन्सेशन. जे कॉम्पन्सेशन सेस कलेक्ट जातले जे पॅन्डमीक टायमार शॉर्टफॉल आसले इन द कलेक्शन ऑफ कॉम्पन्सेशन सेस ते फारीक करपा खातीर अंटील 2022 कलेक्ट केला तेजेर फारी जायना म्हणून ते 2026 देखून एक्सटेंड केला. बट स्टेट्सां तितले कॉम्पन्सेशन कांय मेळपा ना. जायते स्टेटींनी मांग केली की ते जावपा जाय म्हणून. ते कित्याक मेळपा ना कित्याक सेंटरान आपलेय फायनान्सीस पडोवचे पडटा. पूण म्हाका खात्री आसा की हांव GST कावन्सिलानूय उलयलां ल्हान राज्य जे आसा गोंय सारके वा नॉर्थ इस्ट ते राज्य आसा तांकां आनी थोडे व्हडलेय राज्यान सुद्दां जे कोणाक डिफिकल्टी आसा तेंची मदत सेंटरान करपा जाय. यू हॅव टू इवॉल्व अ मेकॅनिझम. कितें तरी दुसरीच वेवस्था करतले म्हूण म्हाका खात्री आसा आनी करपाकूच जाय केंद्र सरकारान. आनी जे इंडिकेशन थोड्यो वस्तू तांकां डायरेक्टली सांगपा मेळना ऑनरेबल फायनान्स मिनिस्टर वा सेंट्रल गव्हर्मेंट ऑफिशियल. पूण म्हाका खात्री आसा की कितें ना कितें एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्युशन येतलें. हें म्हाजें हांवें प्रोग्रामां सुद्दां सांगलां 5 years ऑफ कंप्लिशन ऑफ GST CNBC TV 18 every year I represent BJP. Even there I have said I am very confident that there will be an out of the box solution coming from the central government both for the smaller states and for those states where there is a shortfall of revenue. पूण एक आसा one healthy sign is there. There is a buoyancy in the revenues, whether in Goa, whether at the national level. National level, it has gone up till 1,68,000 crore, and on an average for the last year, it is 151,000 crore. Even last month, it was 145,000 lakh crore. इतले जेन्ना collection जाता, even the most pessimist people who never believed, now they have started to believe that GST is working well, and collection is a natural consequence. High collection is a natural consequence, and GST सारकी लागू करतकच वन नेशन वन टॅक्स सारके बरें चलता म्हणून तो पुरावो जावन आसा. कितलो शॉर्टफॉल पडटलो कॉम्पेन्सेशन बंद जाल्या उपरांत ना ते फिगर आंकडे ते बदलीत रावता आनी बदलता ते कित्याक सिच्युएशन इज ऑलवेज डायनमीक. बट एक आहा आपले स्वताचे तूं जे कॉम्पन्सेशन सेस दिवप म्हणल्यार क्रचीस. यू आर स्टँडींग ऑन द क्रचीस. यू हॅव टू लर्न टू स्टँड ऑन युअर ओन फीट. यू हॅव टू रेज युअर ओन रिसोर्स. State like Goa, it is very difficult, but if you plug the leakages that are taking place and some savings here and there, I think we can comfortably leakages in commercial tax. No, we can comfortably plug the leakages. Yes, it is everywhere. On GST means it is previously it was subsuming of so many taxes which there is leakage. There is leakage all over the country. It is a database system, electronic based system. You have to compare the invoices. You have to see how much in the e-filing, what is the amount they are disclosing, how much input tax credit they have received, inverted tax structure, whether it is being abused or misused. ते सगळे चेक केल्यार ते इजिली पावता. आमी इजिली पावतले. इट इज work in progress at the moment on these issues. I think given a little more time, within 6 months time, I expect everything to be normal if we pull up our socks as far as revenue collection is concerned. National level as well as state level. See, no state wants to be found plundering as far as its finances are concerned. We have to work ways and means and see that our finances improve. A small state like Goa, perhaps it is more difficult, but nevertheless it is achievable. And I think we have done one well in the last quarter. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.